murakaza neza muri Cape Max TV aho musanga inkuru zidasanzwe, inkuru za original, inkuru zishyushye. Tugiye kubagezaho igihugu cyaranze na kudeta nyinshi n'ibihe bidasanzwe byaranze igihugu cya Burkina Faso. Murakaza neza mwisi y'ubuvumbuzi. Ngiye bagezaho aya makuru ni MC Mututu, intararibonye mu itangazamakuru, nkaba n'umushakashatsi ku mumbe dutuyemo. Ouagadougou, umurwa mukuru wa Burkina Faso, niho tubajyanye. Kwakunzi b'amakuru yo kumviriza, ntimugacikwe, ni muza twiyubakire umunara wa radio na televiziyo hano kugira ngo icyo ushaka ujye ugikurikirana hano kuri Cape Max TV. Nta kindi rero bisaba usibye gukora subscribe, ubundi ukicara hamwe ugatuza ukaryoherwa n'amakuru tuguha. Igihugu cya Burkina Faso cyabonye ubwigenge tariki 5 z'ukwa munani 1960 ubwo kitwaga izina ry'igikoloni rya Upper Volta. Perezida w'iyo myaka 1960 yitwaga Maurice Yamiwogo niyo winjiranye n'ubwigenge, ariko igihugu gikomeza kugira amakimbirane n'ubushyamirane imbere mu gihugu, haba mu nzego za leta ndetse n'igisirikare. Kudeta ya mbere yaranze igihugu cya Burkina Faso yabaye tariki 3 z'ukwezi kwa mbere 1966. Muri iyo minsi habaye amakimbirane adasanzwe n'ubwumvikane buke mu gihugu, byatumye habaho kudeta yihuta yaje yobowe na Chief Staff Abubakar Sangule Lamizana ihirika Perezida Maurice Yamiwogo. Mwaka 1974 igihugu cya Burkina Faso cyakomeje kurangwa n'ibihe bidasanzwe by'akavuyo imbere mu gihugu, byatumye bihagarika by'agateganyo itegeko nshinga rya Burkina Faso icyo gihe. Kudeta ya kabiri rero yabaye tariki 25 z'ukwezi kwa 11 mwaka 1980. Nyuma y'imyaka 14 Perezida Abubakar Sangule Lamizana yegujwe igitaraganya, ahiritswe n'akanama k'abasirikare bakuru bemeje ko Perezida Sangule Lamizana yegura mu rwego rwo kugarura umutekano n'amahoro mu gihugu, bayifashijwemo n'umuryango wa MCRNP, Military Committee for Recovery National Progress, wari urangajwe na Colonel Sayezebo wahise aba perezida ako kanya. Nyuma y'imyaka 2 ari ku butegetsi, uyu muperezida nawe yasogongeye kudeta ya gatatu tariki 7 z'ukwezi kwa 11 1982. Ihuriro ry'umuryango uharanira agateka ka muntu CSP yari riyobowe na Majoro Jean Baptiste Ouedraogo ryaje ryihuta vuba na bwango maze rihirika Colonel Sayezebo nawe winjiye ku butegetsi akoresheje igitugu. Abakunzi ba Kapiteni Thomas Sankara turagira ngo tubibutse yuko muri iyi kudeta nawe yagizemo uruhare rukomeye, dore ko ari nabwo yatangiye kumenyekana, maze tariki 10 z'ukwezi kwa mbere 1983 agirwa minisitiri w'intebe wa Burkina Faso. Burkina Faso yakomeje kugira ibihe bibi by'isimiranywa ry'ububasha mu nzego za presidence, kandi isi nayo yakomeje kuba nka yandirimo y'agatereranzambe. Kudeta ya kane yabaye tariki 9 z'ukwezi kwa munani 1983 nibwo Thomas Sankara yahiritse uwari wamuhaye inshingano z'ubuminisitiri w'intebe Perezida Sayezebo wari ufite ipeti rya koloneli ubwo yateraga kudeta. Captain Thomas Sankara wagabye igitero ku ngoro ya perezida, kandi icyo gitero cyaje kiyobowe n'inshuti ye magara akaba n'umuvandimwe we Captain Blaise Compaoré. Ihirikwa ry'ikudeta ya Thomas Sankara yarishyikiwe bwa hafi cyane igihugu cya Libya, ubwo igihugu cy'Ubufaransa kijandikaga cyane kigateza imyidugararo mu gihugu cya Chad. Ibyo byatumye igihugu cya Libya nacyo kitambika maze gitiza umurindi Captain Thomas Sankara. Thomas Sankara wanezezwaga cyane imbwirwaruhame z'amagambo ya Fidel Castro, Che Guevara ndetse na Jerry Rawlings umunyegana. Muri ako kanya Thomas Sankara akiba perezida yahise ahindura izina ryitwaga Upper Volta ry'abakoloni maze arihindura kuba Burkina Faso. Kudeta ya gatanu yabaye tariki 15 z'ukwezi kwa 10 1987. Umuvandimwe wa Captain Thomas Sankara witwaga Captain Blaise Compaoré yaje kumugambanira, maze Thomas Sankara agwa mu gitero cyaje guhitana na bagenzi be 12. Nuko wari umukunzi w'aba Burkina Faso bose akaba n'abaharanira impinduramatwara, nuko yapfuye azize akagambane arashwe. Captain Blaise Compaoré yinjira ku butegetsi gutyo nyuma y'imyaka myinshi. Kano kagambane kabayeho mwaka 2022 nibwo inama nkuru y'umutekano mu murwa mukuru wa Ouagadougou yicaye maze bemeza yuko Blaise Compaoré atabwa muri yombi. Hano agahenge ka kudeta kabaye gahagazeho maze abaturage bitorera perezida. Mu kwezi kwa 2015 nibwo Perezida Blaise Compaoré wari umaze imyaka 27 nawe yaje guhirikwa n'amajwi y'amatora y'abanyaburkina Faso bahundagaje kuri Marc Roch Christian Kabore.
kuva uwo munsi muri Burkina Faso hataha umucyo. Nibwo bwari ububaye bwa mbere habayeho inzira y'amatora, ariko amahoro n'ubundi yakomeje kuba make mu gihugu nyuma y'imyaka 7 gusa abaye perezida mu mwaka 2022 mu kwezi kwa mbere tariki 24 nibwo ku nshuro ya 7 kudeta yagarutse, nuko perezida Roch Marc Kabore yeguzwa igitaraganya kandi aranafungwa. Paul Henri Sandaogo Damiba waje uyoboye kudeta yibera perezida, isi yose ikoma mu mashyi. Kudeta ya 8 yabaye tariki 30 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2022. Captain Ibrahim Traoré yinjiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu, akaba yaranafite ipeti rya koloneli ubwo yaherikaga mugenzi we Roch Marc Kabore, atazi ko nawe azahirikwa n'umunyeshuri we, kuko yewe ibyisi n'Igatebe Gatoki ikica intare nikiba gikanganye n'urushishi rwa yica. Ibrahim Traoré, umwana muto mu mapeti, winjiye adatinya mu ngoro ya perezida we Paul Henri Damiba, maze amubwira yitonze mu kinyabupfura cyinshi ati igendereye kuko igihugu cyarakunaniye. Ibrahim Traoré wari ufite abarinzi bamwemera kandi banashiririye, barebye perezida Paul Henri Damiba mu maso maze nawe aribwiriza. Ngoko ibyaranze Burkina Faso kuva 1960 yabona ubwigenge, mbese nta gahenge yigeze igira kugeza ubwo Ibrahim Traoré agaruye icyahoze ari igitekerezo ndetse kikaba n'intumbero ya Thomas Sankara gushyira Burkina Faso ku murongo. Tubaye ducumbikiye hano ibihe by'amakudeta yaranze igihugu cya Burkina Faso. Ubutaha tuzababwira izindi kudeta 22 zabaye ubwo Ibrahim Traoré yari ku butegetsi kugeza magingo aya ngaya. Murakaza neza muri Cape Max TV, aho musanga inkuru zidasanzwe, inkuru za original, inkuru zishyushye. Kora share, like na subscribe kugira ngo mubashe kujya mubona inkuru zacu byihuse kandi mu kanya gatoya. Ugikora subscribe ubyonda cyangwa se ukanda no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification zihuse. Cape Max TV na MC Mtutu mu nkuru n'amakuru adasanzwe.